Azimio la umoja kwa golo manapasgi wa GMO kende tonyake pek mar ngima kwa ng'iyo manamotendre kod maneni jatenda riwruok mar Azimio la umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga koro ochayo mokalo kabende wacho ni kweth mar Kenya Kwanza okoni pok giwuok e ler kaka inyalo res jo Kenya mantiere kod pek mar ngima. Raila manotimo limbe kar pap Majivanji e buore Nairobi wacho ni kata chenro mar fuongo nengo mbolea onge kod adier Walter Nyambaga nigi ler. E kar romo maduong' Majivanji Garden buore Nairobi, ogai mar Azimio la umoja One Kenya Alliance Raila Odinga yuore romo mar jopiny maidendo ni bunge la wananchi kendo lalore machuok kod ojende kanyakla kod kweth mag jood bura moko. Wana bunge fire! Odinga otiyo kod thuolono makende mar keto lere wi chung' mare motegno e kwedo paro mar tiyo kod pur mar GMO ma piny owacho chano tiyo godo e juolo pur pachoka. Mambo ya GMO mpaka sisi kama Wakenya tuseme tumekataa. Si tumekataa? Tumekataa. Kwa sababu ni kitu ambaye inahatarisha maisha ya wananchi. Jatenda Azimio la umoja One Kenya Alliance Raila Odinga koneka nise mondo wesosore pur mag GMO ni mar jolony korka timo nonro malach nosegolo rach mar chenro no manyalo kelo rach e ngima dhano. Sasa tunasikia wengine ati kanisa nasema hapa ati wanataka kufanya utafiti. Utafiti gani ambaye kanisa ya Kenya itafanya kuliko yale ambayo yamefanyiwa na nchi zile ambazo zimeendelea kisayansi kama Ujerumani? Utafiti gani utafanya hapa? Waliambia maasolas kwamba shida zao zinaletwa na dynasty. Sasa waliingia. Maasolas shida zao zimeisha kweli? Zimeisha ama zimeongezeka? Kuna wale wamepewa wheelbarrow hapa. Kane utene kod jaod bura ma Embakasi East Babu Owino, nyawadgi malang'ata Felix Oduor mong'ere kaka Jalang'o, jaod bura ma Kibra Pitorero, kod mano Masaboti Caleb Amisi, Odinga okoni Kenya Kwanza uso mbolea maomi piny Kenya yor sir kod pinyno mar Russia. Sasa wamepewa gharama mbolea bure. Wamepewa ile mbolea wamepewa na Urusi bure. Alafu wanasema sasa watu wameteremsha bei kutoka 6,000 kwa gunia wamerudi 3,500 kwa gunia. Lakini hiyo mbolea wamepewa bure na Urusi. Lazima tukue ngumu na tukue pamoja na tupiganie haki yetu kama tuko pamoja. Hizi watu wamepaka magari nje, matatu bei imepanda juu kwa sababu ya mafuta. Tunakuomba shughulikia wananchi na wacha kublame baba huko nje. Baba hayuko na wewe kwa serikali. Odinga konige dwaro neno singo mar William Ruto manochiwe kinde mag campaign e ndalo 100 ka ji oganda mondo kiko wit geno kata obedo ni ochumi tek to gimany mana ngadho mag menyo e yono makare. Najua gharama imepanda juu zaidi. Najua kwamba bei ya unga imepanda. Na kwamba bei ya mafuta imepanda. Kuna chungu mingi zaidi. Saizi kampeni ziliisha, si ni kweli? Saizi ni wakati wakazi. Na tuliambiwa vizuri mahasla mtashughulikiwa. Ruto akikampeni alikuwa anaongea juu ya hasla na dynasty, si ni kweli? Yeye mwenyewe si aliwacha mahasla Kenya? Si alienda kuzika dynasty huko London? Ndio maana wanaomba uritae. Baba ukitoka kwa siasa, hatuoni mtu ataface hawa watu. Walter Nyambaga, Ramogi TV.